Opoya tek tutual mano bedo Lango News Channel nya bedo Denish Ongora. Tinini ubera chaki me yuba anyen na me do Okelllo ikare kare Lango News Channel. Man kopa maho kop me yot. Kopa maho pachi, kopa maho families. Kirango ame yin miri bet kede yi pashukanu ena menu kuitie tati yuru ticha bere tati don unu yora pola popat. So tinini anyuti wu ayaro ho dana achela me tikere ngeju lagor total amaho kofi kom gero wat me yot kede yobu ber beru me yot. En mi ota boja don boja tino boja me kwano boja me po kwano tikere ngecho lagor total en mi utin na tawni anyure tin boru officially mano bedo David Livingstone Okello ame ngeye kere nyinge Okello DL tikere ngecho lagor total en utiu ticha pol tich bekato lohe wiyamo doho tiu dan kere dula pe jere kom gamenta pola popat dada he kara tek kara meluen amenu family tiamo pohere ipachi tiamo tore yora pola popat en utiu tich me yobo beru bedo a joa pol totuale yi lao kanene dang joa me tikere roma malu joa me tiu ticho ba joa me dang pengeo ba du jueno tiu tich me yobo yiwudigi so tikere ngecho lagoro totual ateha dai chawani en tia kwan puod de medu ngechere atek totual i kopa maho gero wari yakina jo kere neno ni jo berame kutie yakina gi i pashu kere i community kana me joti bediye tinini uneno wi kopa metia kobo kirango ame oromo yiko kere wat ame tia balle yakina daho kare jel kere cho unyodo family aloro wat ame tia balle en kitame en topic ame tinini ubino laro wenno so keruno chingu karachel kao jolo wunu David Livingstone Okello maybe titiwa yore ngwa moromo timo mayobu ber bedo me pashu atiekere peja chel ka jole yin ibedo itieku kop me yipacha popat ngwa metia kelo tubere totual yakina joa metia nyomere joamo wedding joamera po wedding joamo tiera tia ngwa mi jotia pohere totual kere ngwa do mier jo tim ka kodi tubere ni uchahere yot Apoya tek total Denish Ongora me jo Latin Lango News Channel ya yom me yakare ni wek anyak kere lwak ame maro Lango News Channel nyando eno ko bero ko abedo DL Okello dango gonyo ko ni David Livingstone Okello lwak apol nya kere nying me Adwong lao enane ni utemo loke koma andong pe abino me bino rabere eto ana ena me wuni ngea wuno atiu ticha pol dul tich me puonyere atiu ticha pol keto loha ngea atiu ticha pol wudi wara chwech atiu ticha pol kede dula me pe jengere kom gamente dai rwama papat ikom kare ni ene kare kunu bedi poda tia wudi tiu tichogo enda chalo kobo adi do hamedu ngech idiro ikopa kwa ho jam ruchu wijo ame mi wi betiu mi wi nywenne kire nunga game ye iyora papat man psychology and psychotherapy faculty of medicine kana do chane do khati do mi yina me unity no mi ro nyang ni karo kana mi ku pe odi karo kana mi doctor peti wata ba karo kana mi jama polti nywenne wi rome po kire jokene nuti marro da dok chamo jame mogo ame kelo peki yiwigi en line do chane anatie iye no jo apol tiunu okony ni be chinga jo apol tiunu okony ko gi lokere iwure apol tiu kwe
ati kede chade na pol jo ayot matu jai we matu jai jo kene dai kom kare ni tie wuti weko mon wano ko ni uti taking them through the process of withdrawal ere ta chik pemirana kob nyingi ere jo no tie dong alo bere kede penya me yini penyo gina yini penyo ni pe welo tie duong tutwal anu jo apol binu borra jo apol go chim jo apol arwate ke gitia kok jo apol dadong tikere peka pola papa naka me wich achala dugine penyo kon nyom duong tutwal ti jo ame nyom mete kwaro tie jo amo nyom mete kwaro Dr. Kobo ime yuo chwech bot umege wa shilam nutu yonika ibot o Kristo kedo Kristayo gino kobni nuo ori bere unyo twe a gate unyo ni wedding en achiel no eka timo dang ini yaete wot kede ka nyim gamente dishi unyo kot tedang neno ni uchobo maneno ko ikine no chela kana pol dok mogo ti jengara lobo ipone ta kwaro moro no ento peka dung ti ye abong paro kita dano nyomo kede nyom ti aballe meduch nake wudi wara chwech nyom ti aballe imete kwaro nyom ti aballe dong gina chiella me pire tek twal ada obedo guri ana kwa ni lwak miro ni angaye ene yene tien kopa me mio dano kwanyo kare me bedo kere wotera chala chware kere chiege iya teni amoniao kere wotere petia timere akobo man pingo itwero nungo ni tien kopa me omio ichoti akwanyo kare me won Nyomere kere dako pat kere tien kop ame omio dako ti akwanyo kare me Nyomere kere cho ento pien dano ti kere peko mere ameta wotere konye kede en miye te donyi Nyomere te donyi bedo moro ni kare tingara kare wedding kare nyome te kwaro kare nyomo pe otieko nyome te balle ko pien dano tikere tien kopere mora me okano ape okoba wotere ame kado miri mere alubere kere tien kopere cha pe ochobere neno ni nyomo pe romo chung pien pe tien ungo ginora bere ame yapor ichoro mo bedo te kwan te nungo ticha tiu tenge gichinge te bera tie inu gedo onywala dado tiu doko jo Adwong enange na tie no gichinge onyaye dokere tie onywalere tie agwoko utoka mere tie pekyu nywalere chako donye te bera tie oko cha moro no kom gilit cha moro miro ame gi pi cha moro miro time gi gini onywalere no bero pinte koni wodwa we karaman nga konyo wagwoko gini wana do chongwa pe gor watie kare do yinti di pashu kuri wategera diti nga beriye timber inunge wada kare weke wa pacho kan eneno jamini loni karo kwanyo kare teko ni otio aneno dado jone goro tekelo dako wek bin konye me gwoko jami mere ni neno mere nono jamu kene paro nywale tino paro chobo mira dahe ka buru paro beru kere daho kara chiel nywako kere jamu kene pe obedo tien kopa motere nyome kere nungi daho ni doki icha alona wod borre pe okobe peko mere ne yini binu pieno nywala ti peko yini ogwako gi en doho kwanyo kara okobe daho ni ando tien nungi mira duong daho da bet kere ana tiuti cha roman office nati kan roman atikere dok atikere toka ora ene pasuen dako te nena dako te bera tini kuri pachoni kana beri ye ate note kere chwara ni kara chiel jame da do tieni romo nywale tino itino te bi konyo wa aromo bedo
wore ka tich kara chela duogo romo nya yudoki ichone obedi chwa bera me mira beda chokede pe awek porre dako te yoko te bino ko ngeni wiye tini lonyo tia me mira nywale tino pire loni te yaw ko te doho ko ka tich ra wa dako pacho daha di chunyi ni na chela ria dekoro te bedo nyuto mirena mi to ber kuja pien giching tia me miro da nywale wore mere da te wuti penyen ngwarai so manyor ne no mir manyo tipo pat dani chota metoni ogwag jame mara da hotel bino me binywa le chako da hotel bino me binywa me gwa ko pacho ameka unywal o chwale loni report ni chiegi ni ene tie ento petia konyo wai iore ni loni tika koneno chalo bal pienten kopa mi eno kelo dako ni en no okani monge ko ameka riu ko be dako ni ani ni na kele ni mira na tie me bino gwa ko nywala dako ni no pe ye bino ka gwa ko nywali ka tich pe mi te ana beri ye kar me nywala tie wote kar bien aneno kwere malo ni dwe okar wore na mo nyome chen ti unywala ko mera ni pe limtie lone ka obino men kai pil ba otit te woro ko ti aparo ken menene ni papere totere tiene go da ka go chimbo chege kur ko lok me mara en loko muze tiene ngo e malango tiene ngo ko mi achima lokegi wan gini tere gi ta getere tikani onywalere miro gwok ameko de dahone ka obedo to noni kare to jame tiene ngo ento atie nungo ni loni pe chawa pera doho moka bicha tin pe doho moka dek tin pe dango miriana bet kakane kunena uchede roma mala mando tuwe akane nungo ni dahone da doho kwano ginul tikere ngechuru nu daran woti tichuru loni do pe yeni woti en bet pa jo kan jame tu sana meyo chiemi otoka engo chak tikanata tichuka ne tie gero tie wora nyimyin mire nen eno dako ni da tikere ngech me di wicha me kwano miro danu woti eno lono tuwe o dako ni oko pien ta getero bere tie ne me binu gwako nmalere dial acha komi chabe to ame okarari ange awota moro no tia bedo kede lonaro loni dang ti mare tida gwoke tia mi ya jambi du dahoni ubedo or da woro teru chene me gedi shalo le ti me jambi du dang le no tia yo be me nyomo dahoni o ya ko ni en chunye pe kom loni neno ni le tia mi te ka en biniti me dango tunga lono le pe tia ta mo pe Nyomere neno ene pone ginana kobni mono te mi yokori nyomo toro ko aya kom do hamia por kiti iramu nungo lonoro ame pitien koporo pohore ko gini chego wahetino pitien koporo unyo chego toko lone ka wumo yodaho piena jolo kerena oneno peko meredo teko ni karine ngo wanu ngara me bigwa ketino nani te uchara tampo daho pien tikire jami dushingo ngoge tele yotam ta getere tie Okelllo dana me bigwa ketino mere ame kau duogo binu penye itino no lohare uchiemo dan kodi lone kau binu kado jami moro ame kodi miyo botoro torante neno kire dong miyo kire chenjo binu te miyatin icha moro kare tino nino mitru ni echuo atin chemi atine tu yenga yeo lero teno nge tini dong ticha du tia kelebo dakoni obedo me geyo ka Nyomere geyo ngokere ikin jamo kene dong kakuri dano ni ame Okelllo dan dako ni miri mera pira tenguti ni konye gwoke tino te ki dako ni peti atiyu kita en miro kere nyo dako na tia tami ene nywale medi tino mere dang bedi kin man edo kuri loni teno ngeni urutia mire dwok chen wele tino mere dako ni tami ne nywale npe koi wekong kun dako ni dang tia mir ni enang itino mere bedi kin man mir ni teke pe uchuo bere ni tap pien tien kopa dako ni obini yeda dok pat kerena lonu uluange pera daho bino me bi chako pashu le ti Okelllo ka daho me bi gwako tino me ameno nywal ke daho kana itino ngani nyinglo no te bala ni unuo daho ni worko Okelllo man daho ni worko amano mo ko lono pe gwa homon pien loni pe okwanya kara titi daho ni tien kupa ngomi ekele iro mna no daho mor daho to
unyo da mo dango pokere chware ker omera cholo kwano dia no miero kuno kom lonoro ron konya gwa ketino ni miri mere dang tini konya gwa ketino mere konya cholo kwani tino mere pite tino mere weke tino ni nuong yo te kitino nu yo e tablo ni ticherepe ire po no ngi tino ni do pete woro loni uriemo loni da doko loni o lolle mennono utihu ka pet pe koni yote jono pokoro ka yoto beri wake unyo mere da ko nyuma chilango chobo ko e do pokoro ko kit londo kwanya ka do no da ko ne da ko ni do kia mana man bien miri mere ja ena me onu tie Damit kani cholo tino mai kwan pe mai kare da nu le ko kani cholo tino kwan nu dang ko po me mar le gero bela pe nu dang pe aya gino kene ena wano tieni miri me kom yelo jo iromo nu ngatoro miri mera pire tek obedo buru dang miro buru do ngit atek twal man me choke de dahoni dang miri mere tieni ana nungi cho miro chob mirena gino kele no nywal gi ngo gi ni do no uber gina ti secondary ti bure edo gina pire tek ameti presiding uber buru indo kor dong kaitap tenungo loni ti dio penu chawa mebe buru chawa duch loni ti dio tero kotenge ubera charwil ubera tijagamente okaba kana bor ture kanda mirwara nyim dokti da mirwara nyim dekan ape chawa mebedo kere loni po beri chawa mebedo ideno ngni loni ukelo dahani wagino bino chak pashu chawa moro tichu neno chalo kina pire tek chawa moro oneno dang bedo me pacha chalo gina pire tek eno pien yi tij lach ero dahani gino kelo bedo ka buru ka ukenya pe buru kere bal ka buru kere di wori chelle ken bal dial gini nando aberu winyu ko ni apol totwal ti mono kana do believing i takido gufi cho odo ko chen mio do ande ya ko pia nu kwanya beru ma petie ado ana kita tawo kera tawo ni gini po dango lo halo haye apora ti idia mo kana ti dahwanu ngeye dak totwal lera kan ko bino mau ke lo no bo wera ke lo no tien ko pa ante beru ko bi police do karo ma ni lele do gu ma petie ato mono tien ko be na me yin da hada ko mano ko ni ngata da la re ngong ni monda romi pe ho ba ame nu mi kan monda beru pe ho ento mono wanda obinu le ya chala pen ko pokene ni no kene ngomi ogubi cho beda be piene na wana tiu kopi e karo kene kwalo no tia kwayo mio wie be pie megwa mechoni mwani roma kai wiloro ke kena me wira endo ya dam ameka wi tiu chere ni tap wil pe wira ka wira wira neno ame miro kon jegele moro me kupo ado e chono ka wi po pie mio baro na mogadang pijama jo sham mono ni mor wano binu to loke bien achalo dul tichana ti yani mahokop me wich dong kita nena kop kere ken kopa kwanyo dano me bedo kere dana me peo koba wotere ena tia ke lopeka dong trale ot koda hamia por ti jo ame mono kono bedo schemers oneno koni dana roman olany te bino tam kani teka bedo kede a wow lemme mirna ochuo bero chola kwan mirna ochuo bere utima gini yonge ate pokore kede tekida mono te mere dang jonte pokore ko endo en pe obino koba wote ni ane nena bedo kede ni mirna ti kani kai tima gini abedo ko kiti ko bera tinen mo dong pe ya bere eno mio ka tuni cha menyo machil kwao joni ya bere iot goro ni kere teko ni kere neno ni pire tek meleyo na chik yena ha jo amo chwala ko iot adungu tie ponyo me nyomere ka onu tien koporo tie do peram gi bedo nyomo ngalo ko iot kundu koni jono chwala iot ero ni peram wora nyim jo apol dog luoro lewi ade do kanyu ginora kanya
Monokone, there are people suffering honorably in their marriages. You think they're doing well, but no, they're suffering honorably. Inu Nyomere dano tia kanya. Amano piluoro lewich. I want to say, anpe a chokoro chunjo me pokere. But never tie yourself in a relationship with no future. Apoyo gina Reverend James Awany. Nino moro kobe wa in newsroom me voice of Lango. Uko ni wunja ateno. Kaya dayo uni Nyomere. Pe dayo Nyomere pe mirangato nyo jote kobe ni daho mo ni be nyo cho mo ni be. Eka ta dayo. Kaya ni kwa meti miserable. Kumu. Ita ranga meti kumu. Ayi pe yom pe dai waro ba ber. O bara pete jolly. Ineno miyo kwabni, don't kill yourself because of a bad relationship. You better kill that relationship and save your life. Pe kwan kuoni pe nehero ko, pe wata rach, pe beda me pe ramo bede. Tia ini weko en kodi bedo no, te chako kwayo kwabe. Te chako wotira nyim. Don miyo, tinini, alo veri kire pe nyine, anameto miyo luange ni, gina tia toro nyoma pol, obedo, gina chela me kelo dano bota wote repeti arwate. Kere ena me a wote dang tikere. Kanu joramo bedo piny, jote le yulok to kone man, yinen gire dong, pohoro ko wuni chegi ni pohoro ko wuni chwari, yin bedo dahato, yin bedo choto. Yesha ngoy tikere kone. Neno ni tiene ngoy, kin kare mi moka deka ngwena para nyi. Itieno ni uchwa gone ngo. Ana te le yu kiri teko na, kere gorona. Yin te le yu kere teko ni, kere go. Ate neno ka roma. Man ber, oro. Ento pi miri, dano wumo peko mero ko, wumo neno mero ko, te bedo mia. Ame ite nung ni joke na mane chano doho kuo yi wudigi, inu daho, tiyo yabo, grupere moro, enang ti bolicia por buchario adek, chware pengeo. Tia kuo yi ode. Icho dang tia kuo mere moro, me ario ho. Kanono. Kong do hameti, ami apo kiti. Achalo neno kobo ni neno nutia papata me peo nywako peo ye ya boko ena tia kelo pokere ateka pe me tuku iramu nuongo ni ngatoro ni peko mere dunga dit ame omio ena kwanyo kar ni kune nuo ngatore bedo kere ubedo ni jo nyere kuma chaya jo keken kenen mohani do woro ko enen ngo ena tami e wore donya da dong teki moro ke kendo binu pe kwanyo le uchi wiye Okelllo ena me doki racha karo kuno ri heti kene tia weka inen mo e ka gino kena me tia poko you would attack to twal I don't want me on yang ye ena yeni mon pe woro yamo mon achalo te kwaro watie lao kan pe kwanyo kare me wuot oho ni ene wumo yoda icho erango gin kora amedo kelenge chwani nyaho katia ado neno kita mon tia po kere ngato tina tinere tia nywako ywe chware wuore ka wedding ye bere jom gomo wie tiu na hachora kede di macha epete tambara mere wi meja epete ka butere ka chwaro bine jolo kiti duj manu bere ko ewie de bere gomo ni kunu nu doctor mora no bino nyoma kunu airi no nyoma kunu driver no nyoma kunu engineer no nyoma de bere gomo ento pien jono pe abinu kara dang tia wot lonore na te binu bera gwara ada dong ende paro kene worna ada donyo nyala ko karena ada tia wot gama penya joda do chiera ko akoro manda do kwe dong pe man we kana da pere man lono do te binu kong da pio gama waya ber walo cha ko yeda do para re ti chora ne ichwame ngumuni aberi chwame maro chilko reno mulo ja miru puna chil
Itamani ko sitting room mera bera ber lono ber dana mara bera tiana chol de tingo tiana ko te ke wi me ya mo ber tambare Ti jora ta reto ko bi. te kwanyo I chenge jo apol pengeo ka teno lo ni chenge en we doge te we I chinge emi yo ko dana par ko ni nena ri haneno kere ti par ni akwanyo ka le uchi uya Okella pa ko dung gini ti yakene jama mete atoro Nyomere pol apenya yini penyo tini ni miyo yabwa dogola medon ko nyak kere jo kirango adana mi chakere nyom kirango adana mi chakere nunga wotere chwila ngoa me miranena yina dung mero balle koni imo hotame mi ngeno kere ngoa mi miri nena chela me mi yin pedok pori buge ni rio yina do imo hotame ni mi to beru keni ni ngoa mi re tema chel me mi da do beru keni wek pache wakwe dong pe man atamane pitin agi kan diki macha doko binu kubu no abinu do Okelllo boru ichwila me miro wan lo ba chel menungo cho menungo dako ame mi upacho no chunga twal te chika kino le wi pete nene ye apoyo Opoya tek to swal DL Okello pe puonja me inimiu yore. Tie puonja ngwen ama tieho nuongo ikom puony ame DL otieho meyoni. Mena machel anyangi gina me tie Okelllo pohere me yudi. Na machel obedo nuongo dano nyomo onyo chako bedo kede dana me mir mere pat kede megi mena mario kwero timo jami ame rwate kede neno ama woti tie kede mena madek tich kede woti mechobo mirni kiken abo tamone yindang miero ineni neno mere ushobere kaiti bedo uni yot mena mangwen kwero neno nyon yanga tut kana me neno awoti tie ye alober kere Nyomere ame wuni tie ye ni eka itemo kunu tam karachiel meneno ni mira woti dao shobere mirni dang te shobere apoya tek totwal manbo puonyogo amatieho nyango ikom puonyere me diel umiyoni ikom meno kene apola popat manbo yome inside family onyoye pasho opoya tek totwal opoyo me watching Lango News Channel tieni otio kwaye ni yin mire liking ite subscribing me wek be missing jama metia binu kare amaho kopi kom kwa me yot kita me winyu dialo kopi ukere no heno tieni uchako do Okelllo yobani ikare uchako kere mena malobo man abedo kirango ame yiro chako kere pasho me weki yini nuo ngata me rao bedo kere abe pe kwoni aloro bien dahodo yin ka nuo yin ngeni nuo dara me mir bet kere pe kwoni aloro akare de tia akare de nyomo me ching miro yore mene tieni dara no yinde nu woti ame mir bet kere pe kwoni aloro so mir igwa here ya tek totwal pere nuo ngata me dog kere chenge kita dia lo ko kere no apo ya tek totwal manbo Lango News Channel subscribe like and share the videos apo ya tek totwal